नमस्कार. पळया प्रुडंट खबरो. इलेक्शन ड्युटी वेल्या स्टाफाचे मतदान रद्द करचे, ईव्हीएमाचेर परत मतदान घेवचे, सर्वपक्षीय बसकेत मागणी. मिटिंगेक बीजेपी आपान मारली कूस. पोस्टल मतदान निकालाक बादल्यार फेरमतदानाचो प्रश्न उपरासू येता. सार्वत्रिक मतदाना आदींच इलेक्शन स्टाफान मतदान करपाची गायडलायन केले ना कित्याक? प्रुडंटाच्या डिबेटीत प्रश्न. अडेज हजार हायवे बार्रांचेर प्रश्नचिन्ह. मडगांव, फोंडे सोडल्यार चडशे तालुक्यांनी बार्रांचो सर्वे तयार. 28 फेब्रुवारी मेरेन फायनल. राज्य पावण्यावेली समिती एक्शन घेवंक तयार. आणि मुंबई महापालिकेत बीजेपी शिवसेनेक समान कौल. बीजेपीक 82, शिवसेनेक 84. परत बीजेपी शिवसेनेची चिन्हां. महाराष्ट्रात राष्ट्रवादी काँग्रेस, मनसेक देंवयले. सिंधुदुर्गात काँग्रेस. इलेक्शन ड्युटी वेल्या स्टाफाचे मतदान रद्द करचे म्हूण सर्वपक्षीय बसकेत थारले. ईव्हीएमाचेर परत मतदान घेवचे म्हूण राजकीय पक्ष मागतात. बसकेत नावेलीच्या आर्मी मतदारांचोय विशय आयलो. केंद्रीय वेंचणूक आयोगान आपली टीम गोंयांत धाडून सगळे विशय तडीक लावचे म्हूण पार्ट्यांनी मागला. बसकेक बीजेपी आनी आप सोडून सगळे आशिल्ले. आयिल्ल्यांनी नेक्सस म्हूण बीजेपीचेर दुबाव घेतलो. पोस्टल मतदानाचे कोफूजांव सध्या राजकीय पक्षांक हुसक्याक कारण जाला. ताचेर पणजे ब्रेस्तारात सर्वपक्षीय बसका जाली. बीजेपी आनी आपान ह्या बसकेक कूस मारली. बसकेक पोस्टल मतदानाचेर थारला ते अशें. The conclave demands that the ECI and the CEO explain under what provisions of law and guidelines the said special camp for the postal balloting was conducted. The secrecy of the vote and the voter is compromised as identification of the voter is possible on account of the serial number. Due to the long drawn postal balloting schedule, there are complaints of intimidation and luring of voters and perception of the same is very high in Goa. So, जेन्ना 10 लाख लोक एका दिसा वोट करतात तेन्ना 18,000 जे सर्वीस वोटर आसात तांकां 35 दीस दिवपाचें हें खंयच जस्टिफाय जायना. आनी जसो आमचो सगळ्यांचो डिमांड आसा की हें वोटींग कॅन्सल करचें, पोस्टल बॅलेट कॅन्सल करून इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया हेणी सुमोटो घेवचें मॅटर. कारण तेंची इन्स्टिट्यूशन इज एट द स्टेक, डेमोक्रेसी एट द स्टेक. आणि त्यांनी रिपोलिंग करचो एक दिसाचो आणि सगळ्यांचे वोटिंग परत घेवचे मशीन यूज करून. Our democracy is very, it is not who wins or who loses or which party comes to power, but you have to come to power through the main doors, corridors, not from the back door. Ek Rajmargan fude ya, not from the Chor Margan. So the conduct of certain political party, maybe I say the ruling dispensation appears to be such, they are resorting such things with the frustration coming down, because there is definitely a case where the people of Goa has expressed time and again about this ruling dispensation, and obviously a message has gone loud and clear to them. They are on the brink, they are on slippery note, they are going to go, and in order to save their face, such tactics have been resorted to, and unfortunately the institution like Election Commission is falling prey to such pressures. So the finger has been raised. Now Election Commission has to come out clean on it, and they owe an explanation not to the political parties but to the people of Goa. नावेलीच्या आर्मी मतदारांचो विषय ह्या बसकेत आयलो. वेंचणूक आयोगान दिल्लीच्यान आपली टीम धाडून आर्मी मतदाराचे एनरोलमेंटाचेर चौकशी करची म्हूण पक्ष मागतात. गोवा स्वराज पार्टीचे फुडारी आनी नावेलीचे मतदार इनान्सियो वाजान आर्मी मतदारांचेर हायकोर्टात याचिका घाल्या. 18 आनी 19 वार्डांत परत मतदान घेवचे म्हूण ताणें मागला. The BLO has not gone and done the verification of the voters. Under which rule and under which law does the commanding officer of army camp is allowed to verify the voter and send to the CO's office to register them? We have filed a writ petition in the High Court today in this regard. Whoever, if the commanding officer has been the verifying officer there, being in the defense, and we all know who controls the defense of this country, the defense minister. We expect, we feel that there is intimidation there. For what reason? Otherwise this
600 plus voters would not come there. We have prayed to the court to revise the electoral roll of 33 Naveli Assembly constituency in accordance with the law. Now we are not going to tell the court what is the law. Whatever is there, they have to do by that. And the second thing, order or direction to hold a repoll in part 18, part 19 of 33 Naveli Assembly before the election results are declared on 11th of March. This is our prayer. So, जानेवारी ते 18 जानेवारी या 8 दिसाच्या पिरियडान जे सप्लिमेंट टू रिव्हिजन आशिल्ले या 6 जानेवारी ते 18 जानेवारी पर्यंत 642 नावां घातल्या गेले न्यू एडिशन्स आणि सगळी मिलिटरीची नावां. सो हातून स्पष्ट जाता की दिस वॉज डेलिबरेटली डन एट द इन्स्ट्रक्शन ऑफ सर्टन युनियन कॅबिनेट मिनिस्टर्स सिटींग इन दिल्ली. नाल्यार हे जावपाक शक्य ना. हातून स्पष्ट जाता दुबाव. आणि हे जे पोस्टल बॅलेट जे चालू केला हे ताबडतोब बंद करचे. कारण देर आर थ्रेट्स विच हॅव बीन गिवन टू द पीपल हॅव बीन सेन्स हॅड बीन टोल्ड दॅट की अमके सिरियल नंबर तुजो म्हणून आमकां खबर आहा. अँड टुडे वी हॅव केप्ट आवर डिफरन्सेस एसाइड अँड ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ ऑपोजिशन हॅव कम टुगेदर. द रुलिंग भारतीय जनता पार्टी वॉज ऑल्सो इन्वायटेड. ओनली दे हॅव नॉट टर्न्ड अप हियर. सो दिस क्लिअरली शोज द नेक्सस. आमी आनी काय उलोवपाची गरज ना. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळेकार. पोस्टल मतदानाचो परिणाम निकालाचेर जालो जाल्यार ते मतदारसंघात फेर मतदानाचो प्रस्न उपरासू येता. पोस्टल मतदानाच्या गुड्डुलासावा आड कोर्टात वचपाचो अधिकार फकत इलेक्शन हरपी उमेदवाराकूच. सार्वत्रिक मतदानाचे पयलींच इलेक्शन स्टाफाचे मतदान करून घेवपाची आयोगाची गायडलायन आसतना ती आयोगान कित्याक पाळली ना असो प्रस्न प्रुडंटाच्या डिबेटीत कायदे तज्ञ आणि राजकीय फुडाऱ्यांनी काढलो. This whole situation has become more precarious because of this 35 days gap between the polling and the counting. Gap of a long period sometimes can be dangerous, can also be counterproductive in both ways. हो फेल जाला कारण हे फॅसिलिटेशन सेंटर प्रोवाइड करून तेणी एक्चुअली कायदो कितें सांगता सगळे पार्टींक सांगपाक जाय कॅन्डिडेटांक सांगपाक जाय की हे फॅसिलिटेशन सेंटराक ह्या टायमार वोटिंग जातलें आणि थंय कॅन्डिडेट जावं तेजो इलेक्शन एजंट थंय हजर आसता. कारण बीजेपीच्या कॅन्डिडेटां कडेन ते लिस्ट पावला मार्क्ड रोलाचो लिस्ट आसा जंय तेजो कोण खंयच्या वोटरांक बॅलेट पेपर इश्यू जाल्लो आसा तो मार्क्ड रोल. This is a very serious allegation. हातूच ह्याच लेटरां अशें आसा की कॉपी ऑफ दिस लेटर शुड बी गिवन टू ऑल कंटेस्टिंग कॅन्डिडेट्स बाय द रिटर्निंग ऑफिसर आफ्टर लास्ट डेट ऑफ विथड्रॉल. हे दिली ना. थंय फॅसिलिटी सेंटर केल्ले काय ना आमकां खबर ना कित्याक खंयचेच कॅन्डिडेटाक खंयचेच इलेक्शन एजंटा हाजे बद्दल कांयच नोटीस येवना. एक्चुअली दिवपाक एक गजाल बॉक्सां पोस्टल बॅलेट घालपाक बॉक्सां रिटर्निंग ऑफिसराच्या ऑफिसांत दवरिल्ली फ्रॉम 21st January to 7th February and there was no control over there. Whereas the handbook clearly says कि wherever such boxes are kept, the proceedings should be continuously videographed. ECI observer should be present, and no unauthorized person will be allowed in the vicinity of the box. हे जालें ना म्हणटा. हे 21 जानेवारी ते 7 फेब्रुवारी कांयच जावना. स्टेशन सेंटराक सुद्दां जर वोट घालपाक मेळ्ळेना जाल्यार जे दीस पोलिंग बॉक्सेस डिस्पॅच जाता तेन्ना डिस्पॅच सेंटराक बॉक्स दवरचे म्हणून ती दवरून आशिल्ली. This clearly says that if any voter did not cast vote at the facilitation center, which is part of the training session, or at the dispatch center, then he can vote only by post. So 18 February जे कॅम्प जाला ते इलिगल टोटली. बीजेपीचे कॅन्डिडेट जे आशिल्ले तांचे कडेन ही लिस्ट पावल्या. एक फातोर्डा आणि एक सांगे. हे दोन्ही कॉन्स्टिट्युएन्सीक पोस्टल वोटराक फोन केल्या की तुमचे वोट तुम्ही वोट कोणा घालतले ते आपल्याक कळटले. घाले ना जाल्यार तुमकां त्रास दितले आणि घालता जाल्यार तुमकां आमकां मॅनिपुलेट करपाक गरज ना. आमचे विथ ऑर विदाउट पोस्टल बॅलेट आमी निवडून येतलेच. गव्हर्नमेंट आमचो जातलोच. तेणे पळय एलिगेशन करता पळय पोस्टल वोट हांगा थंय ते लिस्ट पावल्या पळय म्हाका पावना. हांव कॅन्डिडेट पार्टी जर हांव रिप्रेझेंट करता हांव कॅन्डिडेट म्हाजे कडेन पावना. म्हजें म्हणणें आनी पार्टीचें म्हणणें हें आसता की हो टायम जो दिला तो चड दिला अशें म्हाका दिसता. What was the manner in which the election commission took care to ensure that there was a sealing of the registers and records where the counterfoils are there? Because my information is that there was no such security which was provided nor steps taken. Grab this entire this ballot paper voting, fix one day in each constituency, put a machine EVM
and finish it off. Finish it off. Okay. Asking for a re-voting of postal ballot. A repoll. Repoll. A repoll. Repoll of which is postal not a ballot. big, which is not a big thing. If there has been no amendment to the statute and the election result could be affected by those votes which have been cast, then the election is liable to be set aside. I don't know about others, but how they object karta. And the returning officer, in collusion with the CEO, has been continuously dodging this issue, saying that we have referred it, we'll come back to you, referred it, will come back to you. Not any candidate, not any elector who can file a petition. It would be only one of the contesting candidates who has lost, who has to file a petition. See, I mean, definitely approach करतलेच. कारण ज्या तरेन वन साइडेड गेम जावपा लागल्याक. It has cast a very unsavory flavor on the role and functioning of Election Commission, whatever glamour may have been put. But I think these are not matters which should have been brought to public. It should not have been debated anywhere, and it should not have been coming to instill fear and diffidence in the voters what will happen tomorrow. Give a break.